Philip chapter 4 sizofunda uverse 4 wakhona egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngiyathemba ukuthi abazalwane bonke sebetholile. Incwadi ngokaPhilip chapter 4 uverse 4 kufundeka kanje. Isihloko izeluleko zokuqina nokuzwana ekukholweni nokuthokoza enkosini. Verse 4. Thokozani enkosini njalo njalo. Ngiyaphinda ngithi thokozani. Verse 5. Ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke, inkosi iseduze. Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Verse 7. Ukuthula kaNkulunkulu okudlula kuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Elokugcina bazalwane konke kuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, noma kukhona okuhle noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokho. Enakufunda nakwamukela, nakuzwa nakubona kimi, kwenzeni lokho. Khona uNkulunkulu wokuthula uyakuba nani. Isihloko sakhona sithi iziluleko zokuqina nokuzwana ekholweni nokuthokoza enkosini. Uthi uverse 4 wakhona thokozani enkosini njalo njalo. Uthi ngiyaphinda ngithi thokozani. Thokozani enkosini njalo njalo. Ngathi wayibuka abazalwane umbhalo wayibhala le ndaba ukuthi ngathi abazalwane abayinaki lento yokuthokoza, ngathi abayizwa. Uyaphinda uthi ngiyaphinda ngithi thokozani. Ngathi uyasibona abazalwane khona izinto engasithokozisi noma sesikhona ebukhoneni benkosi, khona izinto ezenza singathokozi ngokupheleleyo. Uthi ngiyaphinda thokozani enkosini njalo njalo. Thokozani enkosini. Thokozani enkosini bazalwane. Angazi isimo sakho obhekene naso. uNkulunkulu ngathi uyakubona, uyayaluzela, uyaphithizela. Uthi ngiyaphinda ngithi thokozani enkosini. Thokozani enkosini bazalwane. Thwa njalo njalo. Akusinto yanamhlanje, kusasa iyanqamuka noma iviki sinqamukile evikini elizayo isekho, kodwa into yanjalo njalo. Sithokoza njalo bazalwane. Wayiloba uNkulunkulu ebheka lento ukuthi izimo ezisithokozayo ezisithokozisayo bazalwane, asithokozi ngoba nakho kuhamba kahle, asithokozi ngoba kukhona izinto esizitholile, kodwa uthi noma kunesiyaluyalu nesiphithiphithi, uthi ngiyaphinda ngithi thokozani. Ngoba thina siba abantu bokubheka ngenyama, ngoba sihambi ngezinto zenyama bazalwane, asilingisi lelizwe. Athi kwenye indawo simo sengqondo yena siguqulwe. Kwangakhulunywa ngokuthokoza ukuthi mhlambe ngizothokoza mangithola imoto, ngizothokoza mangithola umshado, ngizothokoza mayihamba kahle. Kodwa wayibonile uNkulunkulu ukuthi kuleso siphithiphithi kungenzeki lutho, uthi thokozani njalo njalo. Thokoza kwethu akufani nokuthokoza kwezwe. Injabulo yezwe ihamba iphele bazalwane. Eyezwe mhlambe siyayibona akekho ongayiboni, iyafuna ukuhlala ikhandwa, futhi ayikhandwa mahala, fanele ukukhiphe ephoketheni. Ithi inkosi ngiyaphinda ngithi thokozani enkosini. Thokozani enkosini. Masithokoza kuye bazalwane, asikhiphi ngisho imali. Thokoza izimo ingahambi kahle egameni lika Jesu. Uthi ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke, inkosi iseduze. Bekezela kwakho mntaka baba akwaziwe abantu bonke. Mhlawumbe usushila uthi osibani bana ngibadingi, mhlawumbe usukhulumile uthi obana ngibafuna empilweni yami, kodwa lithi izwi lenkosi ukubekezela kwakho makwaziwe abantu bonke. Nalabo
uyabadinga uyabadinga ukuze ngelinye ilanga bezofakaza ngawe ukuze bezothi simbonile izimo zikwehlela kahle kahle uqoqa ufakazi kahle kahle uloba incwadi washo njalo omunye umntana kaNkuluNkulu wathi uyayibhala incwadi qoqa ufakazi bekezela makwazi ubakezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke inkosi seduze khona inkosi eza ngamafu khona indoda eza ngamafu kodwa ithi ukubekezela bafethu masibekezela kumnandi ukubekezela kusho ukuthi khona izinto othi uyazama ukuzenza ingenzeki kahle uthi uyazama uyabamba kungabambeki uthi uyazama ukuphatanisa ungapataniseki makwaziwe ngabantu lokho musukufihla ufuna ukuzenza ukuvela kubantu sengathi yonke into right mabakubona ubekezela mabakubona ubekezela uqinisela elithi izwi lenkosi qinisane kukhulekeni lilinde kukhona inokubonga bekubona uqinisela bekubona ubekezela izimo zakho ingahambi kahle labo thawu badinga imntaka baba ngizothi namhlanje uyabadinga bonke laba oke wababukela phansi uyabadinga labo thi ayilana angimdingi mina ngifuna usibanibani kahle kahle uzofakaza qoqa ufakazi bekezela kwena akaziwe abantu bonke akusho ukuthi akwaziwe ubhuti Nkosi nathi kuphela nosisiphumelele kuphela ukubekezela kwakho ukuthi simbonile esontweni ebekezela nangaphandle bafethu basilindile nangaphandle bafethu basilindile nangaphandle siloba incwadi nangaphandle bafuna ukubekezela kahle kahle kubekezeleni kwakho bekufanele ungadiki ibali usazoncokolozwa hawu nawususindisiwe bekezela kuzothetha into yokubekezela ukuthi uzokwazi ukubekezela ngoba kwesinye isikhathi kuzwakala kabe sengathi into embi bekezela mntaka baba thokade sakubonwa kholwa kodwa ukukholwa kwakho akukusebenzeli ukubekezela kwakho makwaziwa abantu bonke noma ngabe bona baboni lutho kodwa wena uyaloba uqoqa ufakazi abazofakaza twasimbonile isimo singahambi kahle wabekezela wahlala wamlinda uJesu wahlala wathi ngiyamazi umhlengi wami uyaphila walingisa uJobe sidinga abantu abangezukutatazela thuhlale njengovila thoshna ngayeni bayashada njena uzoze uphelelwe isikhathi ungashadile angithi uyezwa lento izofaka kuwe kodwa wena mawubekezela uzoqonda ukuthi imshado nomshado uJesu inkosi akushonga bafethu ukuthi ezulwini kuyongena abashadile bodwa bekezela ngoba uzozuyithathela uzenzelo kwakho uthi na iage siyangihlula soze kuthiwa ngiphelelwe isikhathi ngingashadile mntaka babayi bekezela kuyezo kwakho uthi hlalani lilindile oke wabekezela uNkulunkulu uzokunika ngelinye ilanga soyithola into yakho engeke ikhathaze ngizothi ekseni uqoqa ufakazi ngempilo yakho noma ngabe ibukhuni kangakanani bafethu kwesinye isikhathi khona izinto ongeke uyixoxele abantu khona izinto enzima esibhekana nazo ungazi nomzali wakho ukuthi ungamxoxela uthini kodwa ngizothi bekezela noma wake wayitshela umngani wakho waxoxela abanye basizakala ngayo kodwa ngizothi bekezela makwaziwe ngabantu bonke siyabekezela ekukholweni bazalwane liyesinye isithelo sokubekezela kuvele ezithelweni ukubekezela uNkulunkulu ngathi wayibukile lento wayisethi ke lesi sithelo asaziwe ngabantu bonke ukuthi uyabekezela hawu hey mina ngangiyamshiya lo uNkulunkulu wami ngangiyamshiya lo uNkulunkulu inini waqala bekezela ngizosho njalo ekseni ngizothi bekezela noma ngabe esikolweni kuthiwani thusa uyabhayisa into yabantu abadala lena ngizothi mntanami bekezela ayisiyo abantu abadala lento inthala vele yayivela isikhonela umhlaba ungakabi bikho ayinaqondwa ngamehlo enyama ifihlakalo
imfihlakalo, imbulela abantwana, imfihlo, ivangeli liyimfihlo. Unenhlanhla. Ngizothi bekezela emncaneni bakho, thola ivangeli unenhlanhla. Lithi iBhayibheli kwababhubhayo lingubula. Uyahlekwa mhlawumbe uphumela ngaphandle. Ubuyephi? Yabo kulezi insuku izimo esibhekene nazo bazalwane sengathi besingalingisa abantu nawe ushola amasonto nawe la uzobona khona ukuthi bazokwemukela khona. Ngizothi mntaka baba hayi ungavumi ukufana nabanye, ungavumi ukuyifanisa nabanye. Ushukhuleke. Mntwana kaNkulunkulu msindisiwe. Bekezela kwakho bakwazeke ngabantu. Sivela ithelo futhi kuvela ukusindiswa kwakho. Ungagcina ukusho ngomlomo bakwazeke ngabantu. Izothi bekezela. Ziningi izimo ezizehlele bafethu. Nawe ungufakazi uyasazi isimo sakho obhekene naso, kodwa ngizothi bekezela. Loba incwadi. Haleluya bazalwane. Mayisethi ningakhathazeki ngalutho. Kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Uyabona uNkulunkulu ekubekezeleleni. Base yakhuluma. Cause bazalwane ngeke simuze uNkulunkulu sitatazela siphithizela. Ngalesikhathi ungakwazi ukuhlala phansi uyasukuma uyenza yonke into ekuyayeluzele empilo. Uthi bazalwane, uthi ningakhathazeki ngalutho. Nakho lokho ade ukubona ngathi akwenzi ukuba ubekezele. Ukubalile la wathi ngingakhathazi. Ungakhathazeki mntaka baba. Into engekho leyo uNkulunkulu. Ushilo wathi nalokho ke Nkosi yami uthi yazi mina ngikhona ukubekezela. Mase ngibhekene naleyo nkinga le angikhona ukubekezela. Kodwa uthi ungakhathazi lokho. Mangingakhathazi. Uthi kukho konke sicelo zeni mazaziwe. Khona izinto ezaziwa abazalwane ngale ukubekezela makwaziwe ngabantu bonke. Mawuthi uyabheka lamavesi ngokulandelana kwawo. Uthi lapha eqaleni leli vesi esisuka ku uthi ukubekezela makwaziwe ngabantu bonke. Mayisethi kuleli izicelo. Angazi ke singayiphambanisi bazalwane. Lapho ukhuluma ngokubekezela. Angeke sibafihlele abazalwane, ngeke sibafihlele abantu ekubekezeleni kwethu. Into efanele ivele. Kodwa uyicelo. Sihambe saphambanisa. Sikokozela kangaka nje bafethu empilweni zethu sithatha izinto okufanele sizise kuNkulunkulu sazisa kubantu icelo siyaNkulunkulu mazaziwe nguNkulunkulu icelo uyi kumuntu awuceli kumuntu makusho uNkulunkulu ngaye bese kuyalela lethi shona kuloyi uyocela kuye. Wathi uNkulunkulu udirector uNkulunkulu icelo bazalwane ucela kuvela uNkulunkulu kodwa ukubekezela asikufihlela abantu. Ungasifihla isicelo sakho usifihlele uma Mkhosi kodwa ukubekezela mayele yakwazi uma Mkhosi. Ethi ngambona usisilihle phelele umsebenzi kodwa zangasho ukuthi uNkulunkulu akasaphili. Ngambona usisilihle izimo ingahambi kahle kodwa wazwakala ngene endlini yenkosi ezomdumisa athi akekho njengaye athi akekho ofana naye. Ngambona usisilihle ezohlala phansi athi uyabongeka uyadumiseka kuze kube phakade uyadumiseka. Ukubekezela makwaziwe ngabantu. Ukubekezela makwazeke ngabantu. Khona izinto ngeke uyifihle bafethu. Angani siloba ngazi incwadi, angani siyabhala. Bekezela. Makwazeke ngabantu. Sambona hlekwa ngabantu. Ngane ezimhlupha. Awangena endlini yenkosi. Bekezele wathi ngizomdumisa. Ngane ziyahlupha noma ihluphi. Ukudla khona noma kukho kodwa ngizobekezela. Akusho ukuthi uJesu akasaphili, akusho ukuthi akasekho. Uyaphila. Uyinkosi ephila kuze kube phakade.
inkosi eyabeke webazalwane ukubekezela kwethu mongathi uyakubheka akusesiyo nento engakanani ukuthi mangabe sekubhekana nathi ubesazi ukuthi sisenyameni sibuthaka bafethu wasethwalela wasentshathela mzuka neye Golgotha ewona sisiphambano evuka naso wayethwala ukubekezela athi bazobekezela athi bazoma angeke bengiphike abasoze bahlekisa ngevangeli laba abasoze bazoma bazoqina enkosini nasemandleni ayamakhulu wakushiwo leyo nto evuka naso ethi uzobekezela usibani ngiyazi uzongimelana kulezi ikhathi zokugcina lapho khona abazalwane uthi uyalalela kuvela ukudideka athi kodwa ngiyamazi uzothi mayeqala kuvela lento mase ngiyakhuluma ngilalele athi kufezeke imbala egameni lika Jesu bekezela bakwazeke ngabantu bawubekezela ubekezela athi kwenye indawo athi khuthazelani kuze kube sekupheleni izinto engafihlekele bazalwane lezo akufanele siyifihlo kahle kahle isithelo ngeke sifihle because fanele bedla abantu bazalwane kudliwa sona isithelo ngeke usifihle isithelo angeke usicela ungasifihli ingakhethi izicelo zenu mazazeke nguNkulunkulu ngeke ngakwazi isinqo ukuthi uceleni kuNkulunkulu uyakubona ukuthi kuyimfihlakalo kodwa ukubekezela ngoba kuyisithelo fanele sihambe phambi kwabantu bekha amafruit bedle ngeke sikufihla ukubekezela shothi singamakholwa ashoda ama ukuthi uthi hayi mina ngekeke ufuna bengibone nje hey mangiqhamuka Nkosi sihlahla ngifuna bengibone ukuthi hey wena sisilihle hey hamba kuhlale ekhamba kahle ukubekezela ngithanda lento kwesinye isikhathi mase sifinyelele ebudodeni opheleleyo khona amaqhawe angeke akutshele usesimeni uzwe eqinisa athi iqhawe linamandla uze kududuza anganakhulisa lento yokubekezela ukuthi umfowethu angasigeje isithelo azoqinisa into yokubekezela angeke avela amaqhawe azokutshela enye into uthi awasuba njena manje ngesisho leyo nto sizoqinisa ukubekezela uthi usesimeni uzwile isimo sika sisiphumelela sikho uthi iqhawe linamandla uthi wena onqobayo akanuqinisa bazalwane singabenza abanye begejelwe isithelo ngoba kwesisikhathi size silahle ukubekezela senza abantu beluza ukubekezela ngenxa yamazwi siwakhiphayo bekezela mhlambe nje ngenxa yakho ufike wakhuluma uzoqeda usisane ukuthi ayeke ukubekezela usisana manje akaze bepromote emsebenzini awukahle sisane uqeda isithelo egameni likaJesu singasiqeda isithelo kubazalwane abanye bazalwane egameni likaJesu uthi ngiyakhathazeki ngalutho kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga ukuthula kukaNkulunkulu okudlula uqonda konke kuya kulondoloza inhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu thula kaNkulunkulu bazalwane masike sabamba lento ukuthi singakhathazeki sikwazi nathi ukuthi mangobona umzalwane khona abanye abazalwane abambulelekile ukuthi umazi umsense umzalwane uthi ufike nento uNkulunkulu azofika amnqobise ngayo umkhothele lona ivesi uthi ungakhathazeki celo zakhe azazeke ngokubonga nangokukhuleka hayi nami lenkinga ngeke ngabhekana nayo inqotshiwe le mzalwane angithi umfaka lento abone ukuthi hawu kanti nayo akabhekana nayo inqotshiwe lithi iBhayibheli kwenye indawo asehlelwa kulingo ongaziwayo bazalwane asehlelwa izinto ezimangalisayo akusikho ukuthi iqala ngathi lithi kodwa uyalinganisa ngathi sengiyambona uNkulunkulu eselinganisa athi iqhawelele athi lizoyiphasa lena athi lizobekezela leli athi leli lizoveza isithelo leli asehlelwa into engaziwa bazalwane kusiwe kusekuyinyama yethu nje enza kuba sithwala izandla ekhanda hawu sekunje hawu uthi uzohlambuleka umuntu athi hawu bekezela ngikusakwazi na ukubeke khona isithelo ezizolahleka kuwe uthi ngithebe ngimthembile usibani ngithi ngizosho wavela wathwala izandla ekhanda hayi ukuthi akwaziwa kuyaziwa mntaka baba ngizokutshela ukuthi isimo obhekene naso emaphakadeni uNkulunkulu wasazi iqala
asehlelwe into engaziwayo. Kodwa ukuthula kukaNkulunkulu okudlula uqonda konke kuyakulondoloza inhliziyo zethu nemicabango yethu kuKristu Jesu. Webazalwane, into ekulondoloza noma usesimeni ukuthula. Ukuthula angeke ukuthole ngisho emashalofini. Wenza ngani? Ngoba simnike sathi akathatha amaphilisi awawanqaba. Angithi bona bazi izinto eziphathekayo vele abantu. Wenze ngani? Kanti gijima into yokuthula. Ufike kulondoloza inhliziyo. Thula. Asikuthengiswe esitolo ke bazalwane. Uyazenzela ukuthula ngoKristu Jesu. Uyazenzela ukuthula ngokuthi mangabe ulandela imiyalo yakhe methu ungakhathazeki ngempela. Ukumlalela kuyakhanda ukuthula. Uyabona nje manike nagejana naye. uNkulunkulu ofanele ukulalelwa bazalwane khona la ukugejane nayo uza ukuthi ukuthula ngathi akusalondozelekile uzuthi ayingathi senginesiphithiphithi angathi nabantu sengavele ngibashiye manje angathi sengavele ngibe sendaweni yami ngedwa ugeje ukuthula kuyakulondoloza inhliziyo zethu athi kwenye indawo athi ngiyinkosi yokuthula Nkosi yokuthula Inkosi yokuthula madoda engabheki ngisho izimo ukuthi injani ithe esimene ezima ade bebhekile abantu uthi hayi soke simbone ngoba bafethu ngishilo ngathi siloba incwadi la sihamba khona siqoqa ofakazi bathi soke simbone ingane zakhe masezenza nje kusho ukuthi kugijima ukuthula thula kufike kukhuza ingane Nkosi yokuthula Thelokugcina abazalwane uthi konke okuyiqiniso konke okuhloniphekayo konke okulungileyo konke okumhlophe konke okuthandekayo umzalwane ngathi wesesibona siseyikhathini zokugcina athi bazalwane ngokuba inkosi sekushiwo kuthiwa isiseduze mayisethi elokugcina enginishiya nalo bazalwane athi konke okuyiqiniso hawu Nkosi yami kodwa kulesi sikhathi iqiniso lingakhulumeki kanje uthi konke okuyiqiniso webazalwane yabona useligeja kanjani lelizwe ngoba kwesinye isikhathi khona la kufanele ukukhuluma iqiniso khona uyithole ungazazi ushona phansi umzalwane ungazi uthi kodwa kulelizwe konke okuyiqiniso mawazi ukuthi angiphoxanga kodwa ngikhuluma iqiniso sike sithole lento ekivuka ukuthi kahle kahle sifanele sifinyelele ebudodeni opheleleyo into obugwala iphele uze uthi lo muntu ufanele angawudinga iqiniso njengamanje udinga iqiniso uthi ayuzolimala uthi konke okuyiqiniso mangavele engqondweni yakho kuvela uNkulunkulu kuyiqiniso singabantu abahamba ngeqiniso singabantu beqiniso iqiniso fanele libe phakathi kwethu bazalwane lithi uyise wamanga uSathane nabona ukuthi sidayiseka kanjani singanake uvela udayiseka ngalesikhathi ulibalekela iqiniso noma uthe nje ngisabile uyabona ukuthi lo usebenza ngokusaba kwakho uthi angishongo lutho kodwa ngisabile ukumtshela iqiniso awuzange walenza konke kuyiqiniso khuluma emsebenzini ngekho mnandi uthi ayibazongizonda kodwa uma ukhuluma iqiniso wama kulo ngelinye ilanga bayobuya bathi siyakubonga konke okuyiqiniso uthi konke okuhloniphekayo okuhloniphekayo bazalwane ichila lifanele kithi singabazalwane okuhlazisayo kithi akufane okusithi isithunzi sika Kristu bazalwane akufanelekile uthi konke okuhloniphekayo konke okuzoletha udumo kuye konke okuzomkhazimulisa asiba abantu bechila siba abantu behlazo wathwala kaba kanye ihlazo bazalwane bese kufanele thina sambe ngesibindi singasabi singenza ihlazo mhlawumbe lokho othi kuyihlazo kubantu kuNkulunkulu bekuyiqiniso ngoba yena lithi iBhayibheli akabheki njengokubheka kwabantu lokho othi ngisaba abantu bazothini kuNkulunkulu ebebona ukuthi ufanele kukusho ngalesikhathi ungasakusho kulihlazo siyahlonipheka webazalwane uhlonipheki ngogqoka kodwa uhlonipheka nangenkambo
Hlonipheke nangenkambo bazalwane. Khona abantu ongeke uzubamele ubatshele lutho. Khona abantu okufanele uhambe kubo. Khona abantu abafuna ukubekezela kuwe. Khona abantu abafuna ukudlithela kuwe. Ubhala incwadi wena. Uloba incwadi wena. Uqoqa ofakazi. Uyabaqoqa. Loba incwadi la undlula khona. Siyumaki kaKristu la undlula khona. Abantu bese bekubona uhambiso kwakhe. Enye indoda ngiyacabanga babengasayiboni iphila kahle ekhanda elithi yathathwa yazathathathelwa kuNkulunkulu uEnoki. Sidinga abantu abazoba njalo nakulezi insuku okuzoba ngathi abathathi kanti emazulwini bayathatha. Uloba incwadi wena. Lento lithi iBhayibheli kwenye indawo lithi khona la kufanele ukuphila kwethu sifinyelele nokuphila sesingasakuthandi. Wena usathanda ukuphila kwakho. Wena usathanda ukutamasa kulelizwe. Inkosi seseduze kusemayilana nawe. Wena kulelizwe usafuna ukuhlala kahle. Phila kwakho usakuthanda. Usatamasa kulelizwe. Sizothi ukubekezela kwakho akwaziwa ngabantu. Uthi yabona vele lento mina bengengiyenze kodwa ngoKristu usethi angiyenze kodwa bekezela uyenze. Konke okubongekayo nokuhloniphekayo nokutusekayo. Okubongeka okuhle kodwa bazalwane. Singabantu bezinto ezinhle zodwa. Awuzenzeli ngamandla akho kodwa mawuke wahlala nale ndodo elithi izwi lenkosi uyakusifundisa konke. Uthi iqiniso nekulazi. Athi iqiniso liyakunikhulula. Bafethu masike sakhululwa iqiniso yilo phela lele lenza izinto ukuthi wenza izinto eziphambene nenyama. Inyama ethi kubo nje usosibanibani. Kusho ukuthi sekuhlala iqiniso. Kuvukiza ukuthi konke okubongekayo. Konke okutusekayo. Konke okunika udumo uNkulunkulu bazalwane. Akufanele ukuthi basimhlazise uNkulunkulu. Akufanele lithi iBhayibheli asilingwa ngokungaphezulu kwamandla. Kodwa bekufanele kuvele okubongekayo. Mase kuthiwa ngelinye ilanga kuyobongwa amaqhawe. Ngalesikhathi ethi uNkulunkulu wedani ngiyabonga. Wenze kahle umsebenzi emhlabeni. Usuyabonga nawe uyabona ukuthi nawe eqhawe usazobonga. Sifanele singamhlazisa uNkulunkulu. Athi ohlabelela kuba ukufisa kwami kuyifunza inkosi. Konke okubongekayo. Okuyiqiniso, hloniphekayo, okulungileyo. Niyalibona bazalwane isifasa kanjani lelizwi leli? Leli elithi verse 8 lithi konke. Ukonke akukho lokuthi ayiko lokhu mina lokhu ngizokwenza lokhu ngizokuyeka konke. Kahle kahle abantu abasuke sebeyibona lento sebekulandela basuke sebebamba ukonke ukuthi umbambile ukonke. Sasilandela ngoba siyambona ukonke kuyo khona. Ukuze bazalwane bekutshela ukuthi hawu sibani nikhonza naye ukonke akakapheleli. Sizothi konke okubongekayo okuhle. Mawumzalwane nje mabeve beze bethi hawa beze bekugcona okuhle lokho. Hawu mzalwana awunceku kwesinye isikhathi kuba ngathi kuyahlekisa okuhle lokho ojabula. Hayi ngoba uthuka izinto ezinhle lezo. Mase kuthiwa hawu nosibani nikhonza naye bazalwana kuseyikho. Sidinga kokubongekayo kokuhloniphekayo. Egameni lika Jesu ekseni. Kodwa kuvele kubekezeleni. Mawumzalwane ongafuna ukubekezela ngekuvele. Mawumzalwane ongafuna ukuveza isithelo sokubekezela siyakhiwa ekuhambeni kwendlela. Izithelo zokubekezela fanele ivele. Asiveli nje bazalwane sivele kalula lesithelo. Kodwa siyakhiwa uyabekezela. Hawu bazalwane. Uthi konke okutusekayo lokho noma kukhona okuhle yes noma kukhona okubongekayo uthi zindlani ngalokho. Angazi uzindla ngani. Angazi yini egcwele engqondweni yakho. Angikwazi yini ekuhluphayo kodwa ngizothi ekseni zindlani ngalokho. Akuzindle ngeinto kaNkulunkulu. Akuzindle ngezwi likaNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi incwadi yomthetho mayingasuka emlonyeni wethu kodwa asozindla ngayo ubusuku nemini. Masike sazindla ngokunye kuyasuka okuhle. Monganakanga ngazizwa nje usukhuluma ngendlela ozoyisola ngayo. Masike sageja ukuzindla ngokuhle bazalwane kuyasuka.
ube sengena lo masinyane uthi awusezindlenge einto zami avela angene mongasheshanga umzalwane wombamba wahlambuluka waqala wayihlanza kabusha waqedwa wabuyela ebuNkulunkulini uzobona uzonqoba zindlani ngonjalo bazalwane zindlani ngonjalo bazalwane inkosi seduze asindiswa ukuthi bazalwane mhlambe khona izinto ukuthi uNkulunkulu ngizozindla ke ngoba ngifuna imoto ngizozindla ke ngoba ngifuna indle enkulu kodwa zindlani ngokuthi inkosi seduze yiyo phela lento ehlanganisa ubuNkulunkulu masike sazindla ngezinto ezinhle umoya ongcwele uhlale egijima ngaphakathi kithi moya ongcwele uhlale esibubulele enza konke asikejana nomoya ongcwele masike sabamba uverse 8 akwenzeke ushayisane naye sindlani ngalokho ngokuba inkosi iseduze sindlani ngalokho ngokuba inkosi iyabuya sindlani ngalokho abantu beze benibone nihambiso kwakhe unesizwe wena osiphethe kodwa besidinga ukubekezela kwakho unabantu abasokhalweni lakho kodwa bebelokhu bethi simbhekile uthi uthatha ikhona kuthiwa simbhekile uthi ushonele kuthiwa simbhekile kuthiwa hayi simnika lonyaka kuthiwa hayi simnika unyaka ozayo sifuna ukumbona wena uloba uncwadi ulobela labantu abasokhaleni lakho ulobela lesizwe osithwele ukubekezela kwenu makwazeke ngabantu naye lo sekuhluphe kakhulu naye lo sekhathaze kakhulu ingenxa ukuthi ufuna ukubekezela kwakho ingenxa ukuthi ufuna ukubonakala ufika naye umdonse ngesandla ngoba ngalesikhathi ubekezela uyamdonsa ukuthi akafinyelele eqinisweni kuhlungu bazalwane umuntu ekwenza into ezibhlungu kodwa wena uetha njengokuphambana kwakhe angani uloba incwadi uthi akasondele awufuni into ezosithi isithunzi sevangeli kuhlungu bazalwane lento ukuthi uze ukuthi yabona ke bengathi bengaetha sokhalwe lo muntu mbambe ngesandla ayikho into azombamba ngayo akudingi nokuthi uthi hayi ngiyamdonsa namhlanje ngokubekezela somdonsa ngokubekezela ngizothi bekezela mntaka baba ningi inzalo oyithwele ekhalweni lakho baningi abantu abafuna ubona insindiso ngawe sesiseduze isikhathi hora seliseduze abangalahleki labo bantu abakuwe bayingalahleki lemphefumulo kuwe mabingalahleki umuntu omusha ngizosho njalo noma ngathiwa uthathi kahle noma ngathiwa uyabhayisa mabangalahleki laba bakuwe ngoba usathane emeyibheka akabuki nje into uyabuka phambili athi ha lengane ithwele isize singaka ngizothi mabangalahleki abantu abasokhalweni lakho mabangalahleki noma ngabe kunzima kangakanani esikoleni bekezela ngcono ube unkomo idle yodwa ngizothi bekezela mntaka baba ngamane kuthi uzenza ngcono laba abantu abasokhalweni lakho mabengalahleki ayingalahleki sayolanda ngemphefumulo yethu silande nangemphefumulo yabantu Nkosi seduze bekezela kwenu makwazeke ngabantu mabanibona abantu nahambiso kwakhe bazalwane ithelo fanele ivele sizosho njalo ekseni sizothi ukubekezela makwazeke ngabantu ngoba kahle iqale mongathozanga enkosini angeke vele ukwazi ukubekezela khona la uzozama khona ukuyothokoza khona kuyathokoza kaJesu bazalwane mnandi ivangeli bazalwane limnandi ivangeli kwathiwa kwesinye isikhathi senibalekela ukwenza izinto kodwa siphila sikhululekile lithi izwi lenkosi asiboshele ejokeni lobugqila sibe sesikhulula uthi bonke abamemukela wabapha amandla uthi indodana yomuntu inikhulula athi hambani nibe ngabakhululekile webazalwane ivangeli limnandi akwenzeki uboshwe ukuKristu indoda yamandla fika uboshiwe safika siboshiwe kuye kodwa uyakhululana athi nichithelana imali yeni kokuyize ebefuna uNkulunkulu masithola imali yethu siyijabulise thina ungayi ngoba uboshele egqileni uthi makuthiwa lokhu Nkosi yami hawu sengiyaphoqele usukwenza ngoba usatshisiwe nayi inkululeko hey nayi inkululeko bazalwane hey nayi inkululeko bazalwane nanti ivangeli elikhululanayo nangu Kristu Jesu nayi inkululeko
nayi inkululeko epheleleyo, nayi inkululeko, nansi inkululeko, nansi inkululeko. Indoda ekhulula nayo ike yafika, indoda eyisishosha isihlala isikhathi eside ngathi yayimemesa, ithi sekufika inkululeko, ithi sekufika inkululeko, ithi sekufika inkululeko, ithi sekufika inkululeko. Nansi inkululeko, nansi inkululeko. Indoda ekhulula nayo, indoda ekhulula nayo, indoda eqashula izibopho. Angikhathali mina noma ngabe wakhula kuthiwa kunjani, kwathiwa kuboshiwe. Wafika le ndoda amaketanga ayaqashuka, izibopho. Akathengwa ngamali, akathengwa nangagolide, akathengwa ngamali, akathengwa nangagolide. Lichithelana imalini kokuyise. Bafethe indoda yenkululeko. Indoda yenkululeko. Silethe indoda yenkululeko. Hawu, ngathi sengiyabuka amadoda ekuthiwa ayamdumisa ngokubheka ngamehlo enyama. Lawo madoda kwangafanele amdumise uNkulunkulu eboshiwe etilongweni. Kwasho ukuthi agijima nenkululeko, athi agijima nenkululeko aphakathi etilongweni. Inkululeko iyahlabelela, iyophela eqonde emasangweni. Oh haleluya, iyophela eqonde emasangweni, eyoqaqama isekelo zejele, eyophula iminyango iqonda khona inkululeko. Angibazi babethini, ngathi babethi nansi inkululeko, nansi, nansi, nansi inkululeko, nansi inkululeko. Hola maya, athi amasango ngesihlale singavuleke. Hawu ibopho zasejele zathi ngeke sihlale singaqhaqheki, zathi inkinga zeminyaka ngeke sihlale singadethi. Nansi inkululeko, nansi inkululeko, nansi inkululeko, nansi inkululeko. Efika umuntu exakekile, efika umuntu engazi, sebemtshelile uyosufube nje. Nansi inkululeko. Ethi ngeke wena, ngeke ufunje, ngeke ufunje wena, ngeke uhambe. Athi wena umcibisholo esandleni sami isikhuluma inkululeko. Athi mangipheka, athi mangibuka wena, athi ngiyaciba ngiciba isitha. Nansi inkululeko, nansi inkululeko bazalwane, nansi inkululeko. Hola maya, hola mandala boshata. Nansi inkululeko bazalwane, nansi inkululeko. Eke yafika kuLazaro. Hawu, uthi ubaba awuzwa bafuna ukulalela, baphendula into engabuzwanga. Makube kuthiwa nimbekephi, kwasho ukuthi sekufika into edida abantu. Ngoba umadida abazalwane, ukufika empilweni yomuntu kudideka abantu, kanti bona bazofakaza, kanti bazosho nansi, nansi, nansi inkululeko. Bazofakaza. Hawu noma ngabadida lo nkululeko. Kuyabuza kuthiwa nimbekephi, thusenuka. Angazi mntaka baba kuthiweni ngawe, kodwa ngizothi nansi inkululeko. Angazi kuthiweni, angazi baxoxelweni abantu ngawe, kodwa namhlanje izothi nimbekephi. Nansi inkululeko, nansi inkululeko, nansi inkululeko. Akwenzeki uma uKristu bazalwane usaluboshiwe, izibopho ziyaqashuka. Nansi inkululeko, nansi inkululeko, nansi. Oh haleluya, oh haleluya. Ndoda yenkululeko, ndoda yenkululeko, ndoda yenkululeko bazalwane. Sabizele evangeleni elikhulula nayo, sabizele evangeleni elikwazi ukuhlukanisa umuntu nesono. Lithi asiboshelwe eqhilini besono, lithi singamukelela umusa yisi. Oh lamayi, nansi inkululeko. Singaboshele eqhilini bunye abantu abangakholwa. Mawuhlukaniseke wazeke ukuthi wakhululwa. Hamba ungasabi la uhamba khona, kwazeke ukuthi wakhulula. Abazalwane abakhululekile abasabi lutho. Nansi inkululeko. Kuseni bekezela kweni makwazike ngabantu. Nansi inkululeko. Bazalwane, make yagcwala inkululeko kuwe. Ngiyakutshela inkululeko, ukubekezela kuyovele kuzenzakale. Khona izinto bazalwane ngeke sishikile ngamandla ethu. Okwakho nje mukela lenkululeko. Lithi indodana yomuntu manje nikhulula, yibani ngabakhululekile impela.
khona la kuthiwa impela ungamshiya umpela mshalo ukuthi ngikhululiwe mina nansi inkululeko hawu bazalwane angazi yimi ngedwana engizwa inkululeko kule ndawo angazi noma yimi ngedwana engizwa inkululeko bazalwane angazi hawu bazalwane nansi inkululeko hawu bazalwane nansi inkululeko bazalwane hayi bazalwane asiboshwanga sikhululekile nanti ivangeli ekhulula umuntu nanti ivangeli leqiniso nanti ivangeli elinguKristu Jesu ivangeli leqiniso nansi inkululeko hola maye nansi inkululeko ababoshiweyo ibopho mayiqashuke ibopho wemasanga avaliwe vulekani bavuleleni ababoshiwe bavuleleni ababoshiwe nansi inkululeko akuphuma uboshiwe namhlanje ngikhathani mina noma ngeke ukubona namhlanje siyaqashuka ibopho namhlanje amajoke esitha ayaphuka namhlanje ibopho ziyaphuka namhlanje amasango asehayidesi awana kwehlula namhlanje siyaqashuka ibopho zeminyaka siyaqashuka nansi inkululeko wakho mntaka baba vumela inhliziyo yakho imukela inkululeko nansi inkululeko mukela inkululeko bapha abantu abazoyimukela bazalwane sesiyothandaza vumela inhliziyo yakho ngena kwakho soze kwafana nokuphuma nansi inkululeko sesiyathandaza nekhona othi ngiyidinga le nkululeko sifikile abugatsheni seza ngaphambili egameni likaJesu amen.